Njengoba ngifikile lapha ngaza kwethu ngizothi bengifisa ukuthi insizwa zonke ezinduna njengoba kuhlangene nje uZulu nobona uhlangana Zulu lapha lezinye zamahostel ahlukahlukene ngangibikile kubaba uKhabazela ukuthi hey sizizwa nginamashona amakhulu kakhulu ukuba sigcine singahlangananga ekuphetheni imbenge yangomhla ka-30 ngoba ngokubambisana kwethu sihola udadewethu uJacinta nomfowethu uFakandabandaba savumelana ukuthi mina ngibambe ngapha ekhona futhi angifuni uqamba amanga ungaliphathi ngeze igama leGoli uJehova uNkulunkulu wakho uyakufa nokufa engakubona lapha yokusekela amagama emqoqo ngazodwa ngandizanini njengenyoni ngayithola sengugabashe ngikuza ngapha akuzeki hey ngeke kubenze lutho abantu bangasafuni ngakho-ke bakwethu noma induna engaphelele solo sibonana nabafowethu sihlangane nesishayisana ngey'fuba nabo ezinye zakomahostela ahlukahlukene silokhu sibongene bafowethu ngoba imvama la iGoli hlangana ngobubi kubatshazwa umuntu athole ingcingo usuku nosuku kuthiwe nathula izokonakala uma abantu behlangene ngento eyodwa engaxube politiki bekwazi ukubumbana bengamoshi lutho kodwa intukuthelo yabo ayitshengise ngokuhambisana nomthetho osekelo wezweSinisi Afrika. Ngakho ngibonga kuzo zonke insizwe sayibambisana nazo ngoba ngangingedwa lapha nje omele imashi nabanye abayimelela iGoli kodwa kwi-structure lesiphezulu ekwakuyimina owayekhona ngangingeke ngiwenze lutho umkhumbi wempakaZulu ngaphandle kwembafowethu ngazo nginamahloni ukuthi bafowethu singenalutho nathi sinikela ngathi ukuthi sibambe izwe ngase-ke nami ngigijima ukuthi abafowethu kuyacela ukuthi sihlangane nabo nabazohlangana nabo ngelinye ilanga ngoba impi ayiphelile kanza kwethu kodwa ubungcono bukhona ijubane ukwelapheka komuntu kuhambisana nebanga agule lona bese kuyisifo sesikhathi eside kakhulu lesi ngeke sithi thina sizolapheka ngenyanga ezimbalwa noma ngosuku olulodwa kodwa sikwaziyo ukuthi siyacela ukuthi abokufika bonke abangekho emthethweni bashayisa ngomoya lofana ngempela futhi haleluya bese kuphinde nginxuso ukuthi zonke induna nani bomama enikhona lapha njengabaholi abamela imbokodo la iGoli nikhuthaze zonke ingane zethu ukuthi azihambe ziyobhalisa kwamasipala wala eJohannesburg eyifuna ukuthi ithole izitolo isebenze ama-spaza shop babhalise ko-Ruleni babhalise kuzo zonke indawo bese thina siswaye uhulumeni ingalo ngoba ngeke ngufithe lokho izingxoxo zokulungisa lo monakalo owadalwa uyena uhulumeni zikhona futhi ziyaphambili.